Za čitanje i razumevanje pročitanog važno je prvo da znamo da čitamo, da razumemo šta smo pročitali, a onda su nam potrebne različite veštine koje smo već stekli, a ako ne, malo ćemo se podsjetiti, kako pristupamo nekakvom tekstu. Pre svega zavisi da li je tekst koji je pred nama umetnički ili neumetnički. Pretpostavljam da imate predstavu o tome šta bi bio umetnički tekst. Njemu pristupamo da bismo uživali, da bismo maštali, saznavali, doznavali nekakve nove lepote. Umetnički tekstovi su, kada se radi o književnosti, tekstovi koji su plod književne umetnosti. To su pesme, to su pripovetke, romani i njima pristupamo ne tražići u njima nekakvu realnu istinu. Ne tražići u njima podatke i činjenice na koje možemo na taj način da se oslonimo. U njima tražimo nekakvu njihovu unutrašnju istinu i lepotu, jer oni stvaraju nekakve nove svetove. Svaki lik u umetničkom tekstu nije nikakva istorijska ličnost, za nas je on književni lik, bez obzira po kom uzoru se gradio i koliko ima veze sa bilo kakvom realnom ličnošću. Dakle, u njima govorimo o književnim likovima i o njima ne govorimo o nekakvim realnim istinama. Neumetnički tekstovi imaju nešto drugo za cilj. To su najraznovrsniji tekstovi, od tekstova u novinama do rasprava, reklamnih i propagandnih materijala i vrlo je važno da kada nekom tekstu pristupamo imamo odnos prema tome da li je tekst objektivan i koliko je istinit, da li neko želi da nas u nešto ubedi njime, da li nam pruža argumente, da li mu možemo verovati, da li tekstom neko nama manipuliše, da li se poigrava ili smo na pravom putu. Morate biti kritički okrenuti tekstu, ali istovremeno da u njemu uživate i iz njega uzimate ono što je najbolje. Nekoliko pojmova koji se od vas očekuju kada je neumetnički, mada ćemo mi o različitim vrstama neumetničkih tekstova govoriti, je, na primjer, da umemo da procenimo šta je to reklamni tekst. On svakako ima za cilj da nam proda nekakav proizvod, da nas ubedi da je nešto dobro, da ga na određeni način preporuči i hvali. Dalje, koje su vrste neumetničkih tekstova i u vezi sa njima pojmova koje treba da znate. Rasprava, u kojoj se na određenu temu navode različiti stavovi i argumenti. To su često tekstovi koji se bave nekakvim naučnim problemom ili nekakvim socijalnim, društvenim problemom. Tu su različiti naučni tekstovi i kada budemo govorili o stilovima, govorit ćemo kako njih da prepoznamo. Kada govorimo o neumetničkim tekstovima, često se očekuje da umete da kažete da li u nekom tekstu primenjeno tehničko pripovedanje ili tehnički opis. Ono što znamo već o pripovedanju uopšte ili opisivanju, probat ćemo da isto tako primenimo i na ono što je tehnička stvar. Kada opisujemo ili pripovedamo sa ciljem da se upoznamo sa nečim što nije umetnost, dodajemo samo ovaj epitet tehnički. Pripovedanje je ređanje ili nizanje događaja, u ovom slučaju radnji, postupaka koje treba obaviti, a opis je naravno predstavljanje kako nešto izgleda ili od čega se sastoji. Ako uzmete uputstvo za korišćenje usisivača, vi ćete naići na tehnički opis koji kaže da se sastoji od, ne znam, takvog kućišta, cevi, lopatice za usisavanje, gajtana i to će biti opis, a ako kažemo da treba uključiti, pritisnuti dugme, spojiti cevi, staviti na njih određenu papučicu, mi onda govorimo o pripovedanju jer saopštavamo šta je potrebno da se uradi.